bari mutara subscribe ari Ndizi TV katatara chacho paswerande warusioro mutiri kurigire ronyo mura subscribe ende muraiki ende mwashia kuchumuini ende mbosa nye tumetia soko likere comment kuskiru chimate iga akonyora sari kire add comment yoro nde mukora mabanda ai numono mutara subscribe mukorire bosaigo lakini mu subscribe it katatara chacho batebya abarusyo ominyoki nomo korore anyomenda chacho anyomenda ngike nikibona kumanyanganyira gabone kenyina bantu mbaro batara subscribe na inde bagocha banya kurigereri katatara chacho navuge sokote akibona urabe ngonyere go kumugora bune mugora turiko bagosaba abantu barane subscribe sinko batebya mine katatara chacho ba subscribe bwangu hakyaro lyo onyo mwana ogakora kwanganya igana akoringe ubusibune kengongino ndiyo ri muntu akyo kubwacheri utari ku subscribe mwana yaragenderega kuba bune apostrophe tari kucha kusare kubosyo akunjete subscribe lyoka ande ngona tari kona chaba besa ngo bate na bate bimbos subscribe lyoka subscribe mwatumbo ko watch to subscribe iko tari ko konyo ya chaka ko kwana buno muntu nomo konya yo mwana yaramboro bosi yake bate bire mpacho subscribe ngyo ko bate yamono mbajite mwasi muta subscribe eti pate binde tata lakini ntara matebi mu subscribe sawa konyo mwana subscribe lyo gitana chebesa nande ku reportinga babekire kenyi kwaro gusinyo mendo chenchiri bi obosi ochagire ko smile yake ono mokonya nande ko subscribe ono ko wasire YouTube anye kutora subscribe ugen tukirike ko red kirike nga subscribe ko bata kirike nga subscribe na riya chenchi bake kar anda ko bata bake kingere kirine kirike na okerense moga ono ko wabunyo menda ta ko na gweminje nande kero comment ko bate eba suka ko chimate gari asari kirenga add comment nande mo wika comment chingi yega chindabu kwantaba usina bantaba ngaini mbari kunya ko correct bari ko ramana taru na batebi nainde baraiki nainde bashe nande chipi interview sipato ni chali okora iki nande ko kubata gocho gaga samu usuko batali se bitono biri bitito iga kwanya ngasha ona kuru abu kwa copying na bokonye bekando sikonye beka WhatsApp ono kwa beka Facebook hani buna bono nyoro muntu akira nyoro muntu boli gali sapikiri vegete akabeke gendo kyandi sitivya se wori ayo saka syago chama chuma ko saka syago chi kanyangiri mani asara takwa to ko kuya sana kutokora mboro bosi yake bakora ngaki ba subscribe waira ngora ko bakora bwangu akonya nyomenda ino liara ramboro bosi hande bono nali okonya report ngaki na bana sangi bakatanga ki finally nyamendo bere ramboro bosi report yako chira bwa to miss no na kam ko ba subscribe eti kora teru bari chi update saa 10 bana saa 10 kamili ko sange ego changa ki Ndizi TV abekire gente kegen ekikyo ko ego nande na ko konya mono na ko konya mnyomenda ande kende ngero rata ko bate oro kwa bere bia smile gente mo kwenda achiraki nimbanjete tingocha ko basera mo subscribe sasa yebara abantu babita